Šta sam? Gdje sam? Dobro jutro, Niko, jesi li se naspavao? Jakobe, za nečeg se sjećam da me ono povuklo, da sam bio otet iz ormara. Ja se ne sjećam toga, ja se sjećam da sam se probudio tu raznolike prostoriji i onda sam malo ste uživao po njoj. Jedino što znam je da imamo ove tu dvije primitivne zdjelice uvezenog čipsa. Jakobe, zašto meni nije jasno? Što, Niko? Pa vidi, ako je ona sote, onako fizički, tak zločest način, zašto je nam onako omogućio hranu još i odjeću i onaki smještaj sve? Pa vidi, Niko, ako već nekog ideš otet, valjda ćeš mu naštetit na neki način u stilu, jel, a ne sad umrem od gladi hladnoće, ne? Pa si pravo. Jakobe, molim, Niko. jer ti kužiš zašto su kokoši ptice, ako ne mogu letjeti? Pa Niko, zašto šaran ribak ne može letjeti? Ja, to je dobro pitanje. No vidi, znači, kokoš ne može plivati. Sad, šaran nije ptica... Nema kljun! Kokoš, šaran, ptica, kljun! Ja sam prestrašni od ti imaš! Bilo je smiješno prvi put. Ajmo, Niko! Šaran, ptica, knjura... Jakobe! A tu si. Jakobe, jer ti kontaš koji će ovdje onak elite bit kad mi iz ovog sranja izađemo? Mislim, ako preživimo. Znači, 100% nas je ovdje onak FBI ili neki onak totalni zlikova zbog naše popularnosti kada... Pa zbog čega mora? Ajmo! Mi njima zapijemo. Bog te mi ste vada, ja sam Jurac, sjedite mi svi na krila. Zašto samo meni zalijepili usta? Niko, doslovno gdje smo? Pa ne znam, kako ću ja znat? Ej, dečki! Čekaj, dečki, stanite. Jorgovane, ti si za svega ovoga! Jakobe, drži me! Meni je neki lik dao stombera da odvučemo ovo trupo jer ga bole leđa, ali ja nemam nikakve veze. Pa oslobodi nas! Čekaj, dečki, aj sam malo, sam da odvedemo ovo tijelo. Ne! Dolazi vamo! Dobro, joj, Isuse Bože, pa ja ne mogu vjerovati. Vi mene stalno iritirate. Vi ste tako retardirani, uvijek mi nešto trebate. Majko, Majko moja. Pozdrav, Gemištovci. Niko, ovaj put nas čak nije ni vezao. Znaš šta, dosta drkanja. Znači, prvo me iz Austrije strkao u vagon, pa na željeznicu, jao majko, vidite što ovim fegotom, vidi ga. To je si jako. Znači, ne, meni je ovo dosta. Ako vidim tog bezličnog pedera, napucat ću ga toliko jako, ono njegovu facu što se ne smije vidjeti. Znaš šta zvijezde? Jesi siguran, dečkiću? Što to smrdi to toliko? Dobrodošli u moju igru. Dobrodošli u igru. Totalno popravio slagalicu strane. To sam i ja smontao. Kad smo već kod toga, jesi gledali ovog Jigsaw novo? Ne, nisam, ali znači stao sam na trećem, nisam htio preći na četvrti, kaže da je sranje. Prvi je najbolj. Prvi za malo mi je previše bio kreo. Znači da nije niko ni umra. Nesterite ako želite ostati živi. Prvi najbolji. Dobro, ćemo već pravila svoje igre. Dobro, čekaj. Kako znate da postoje pravila? Pa, zato što kopiraš slagalicu strane. Ne kopiram.
Uglavnom, pred vama se nalazi stol na kojem se nalaze 5 ključeva, od kojih samo jedan otvara vrata ovog skladišta. No pazite, ako dotaknete stol, aktivirat ćete bombu koja će eksplodirati za pola minute. Ako pokušate nešto sumnjivo, sići ću do vas da vas sposobno svršim. Za što čokolada? Pa da vas namami na stol. Pa neka igra počne. Vidiš, Jigsaw je bar imao dobre zamke. Sad ti je rekao! Molim? Pa onak rekao si da ćeš sići dolje da nas svršiš. Što znači da se nalaziš s nama u ovom skladištu? Što znači da ćemo jednostavno dotaknuti stol i svršiti i sebe i tebe. Ja mogu. Eto vam kad ste uništili moju igru. Pa nam reci svoj zli plan ili nešto, dobro? Nemam što za izgubiti. Uglavnom, ja sam slavni znanstvenik bez mozga i ja sam krivac za ovu ultraseksualnu igru. Bez mozga? A ti si lično naredio Zimku da nas otme? Da. Ponestalo mi je pokusnih kunića, pa sam odlučio osnovati otimački hotel u Šlagmingu. Sve je išlo po planu dok ste niste pojavili vas dvojica i ustrali moje planove. Čekaj, Zimku? Kak je Zimku? Pa recimo samo da me više neće iznevjeriti pa da sam moram predati ruke i nositi jednu klupu smrdljivu potkapu otimajući vas. Ne znam, meni si bio baš simpatičan bez mozga. Bez mozga, molim lijepo. I seriš koliko si visok. A sad, svjedočite ubojstvu vašeg Jorgovana. Čekaj, Jorgovan? Čekaj, gdje je Jorgovan? Taj debil se uvijek izvuče. To je naš Jorgovan. Dobro, smiri se. Dobro, nema veze. Vi umirate. Ne, Bog te, ne moće. A ipak Jorgovana traži. Ajmo. Eci, peci, pec. Visok je zec. Šta je? Usro si se malo. Šta je sad? Rekao je sise. Okej, frčkavi, pozdrav sa životom. Ne, nisam tako mislio, ne. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, non ci sento quando giro d'amore. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto giro d'amor. Dobre, Nika, dobre. Doslovno, samo te prznuo. Jakobe, gotovo je. Jakobe, znaš da se bojim krvi. Treba mi voda, treba mi šećer. Evo ti ova čokolada. Čekaj, otkud ti čokolada? Jakobe, pederčino je, da znam smo sad razjećemo se, eksplodirat će sve. Sad te ne boli više, a? Ja ne seri! Čekaj, bez misli. Jakobe, Jorgovan, moramo pomoći Jorgovanu. Idemo pomoći ti mene pomoći. Niko, kako radi? Čuj kak rade, seri sad ga upici. Jakobe, ne na drugu stranu, vraću mrt. Pozdrav se sa životom. Jakobe, Uspjeli smo. Uspjeli smo. Poradili smo. A bježe.
Mrzi mene! Ostani! Pa sam rekao da mi čekaš. Ajde, dičko. Pa kako ja znam, ne možemo nigdje, Jakove, gotovo je, umrežati. Jorgovan! Hajde, Jorgovan, još imamo malo sekundi, brzo! Odavljene, nećete proći kroz moj tajni prolaz u uredu. Marš! Dobro da sam to rekao naglas. Neću biti poražen. Marš, hoćeš! Ne, Jorgovane, čekat ćemo te. Dobro, ja ću te čekati. Dečki, ne morate me čekati. Uglavnom, izgleda ovo kraj za mene. Ne, ovo nije moj kraj. Se čepi! Uglavnom, bilo mi je čast biti u Gamers Team Universu i uvijek ću pamtiti sve naše avanture. Ali samo želim da znate da... Ništa, izgledamo zajedno bez glavi. Živ sam! O moj Bože, preživjeli smo! Još da jako brzo. Tu. Jakove, imam jedno pitanje. Gdje smo mi i zašto je jesenak smotati na skijanju? To su bila dva pitanja, ali viš, imam ja zapravo osjećaj smo nešto ili nekoga zaboravili. Pa da. Nismo završili dilemu ili šaram ptica ako nema kljun ili kokoš riba knjapte. A čekaj, šta ne misliš da bismo trebalo onak prijaviti policiji ili neko? Ja, stvarno, ti prijavim policiji, što se prijavim?